I nak RM50 punya coconut shake bagi saya yang paling special punya. Ha? Abang, Ya sayang. cuaca Penang sentiasa panas lah. Itu cuaca panas saya sudah panas. Saya pun sangat panas so. Tapi tak apa. I bawa you pergi cool down sikit. Ya ke? Mana tu? You ikut saya, nanti you sakit. Ya ke? Kalau tempat itu panas juga, you mesti kena dari I. Sayang. Jangan risau. Tempat ini you mesti suka. Jom, I bawa you pergi. Sayang, inilah coconut shake I nak bawa you pergi minum. Cuaca panas kan? Mari. Bini I cakap sama saya, sekarang Penang cuaca sangat panas. So, dia nak cool down sikit. So, I bawa dia minum coconut shake yang paling best dekat Penang. I nak RM50 punya coconut shake bagi saya yang paling special punya. Ya, RM50. Boleh ya? Wah, sayang, you punya favorite Oreo crumb. Okay, so miss semua RM50 kan? Okay, thank you. Nice. Nah, sayang, ini you punya favorite Oreo coconut shake. Okay. Sudah puas tak? Kan saya sudah bagi tahu. Mesti bagi you sejuk, bagi you cool down. Okay, bini approve, I approve. Yes. Apalah.